hal Kak Dinto ajelas aki tentang perkara ponapaan saya bisa nambahi deka umur. Albirru pertama Kak Dinto bagus alaku bagus kelakuan bagus Kak Dinto se bagus Kak Dinto mitorot Gusti Allah beni serta merta mitorot tugu lebih sambian karena bagus atau baik Kak Dinto banyak sudut pandang. Tetih saya paling bener Kak Dinto ala ko bagus Kak Dinto mitorot Gusti Allah wa tarkul adha ben pole Kak Dinto perkara saya nambahi dekang umur Kak Dinto ating kelaki hal-hal saya bisa nyake orang lain baik nyake secara zahir atau nyake secara batin. Zahir kuah akati sambian kanjana tak andi salah mau temu pasambian mukul mau temu sambian nurkop mau temu sambian ngumpet de obun kanjana de Kak Dinto se epakon ating kelaki se aropaki anyake atau kanjana tak salah tak ada remah mau temu iki kiri bi sambian maka hal Kak Dinto aropaki perkara se parlo tingkel mana bi sampian tero lanceng umur wa tauqir syuyukhi ban amul jaki dak guru atau orang sepo orang sepo Kak Dinto epakon muljaki guru Kak Dinto pakon pakon muljaki mon tero sampian lanceng umur wasilaturrahimi ben nyambung famili asilaturrahmi Kak Dinto sesama taretan tonggel Islam tengki Kak Dinto termasuk silaturrahim entar de rombongan kancana seniat dari dalam atenah nyambung taretan tonggel Islam maka Kak Dinto termasuk kenceren ben termasuk perkara se nambah de kang umur wa ayyaku lahina subhi wa yumshi kulla yaumin talata marrotin ben pole Kak Dinto perkara saya bisa nambah dekang umur mana bi sampian maus mal amalan saya mal amal na Kak Dinto bekal baca marin nah baca waktu bila waktu kulaku ben waktu resuri bila dalam sapen are sebanyak epon telokale mal amal na Kak Dinto subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghal ridha wa zinatal arsy ngereng mon saumpaman panjenengan ngagung stabil lu saya beri stabil lu dari subhanallah sampai wazinatal arsy mon saumpaman tak ngagung sampian saya ngaku ibul pernah beri garis bawah dari subhanallah sampai wazinatal arsy abli kasih ki puru ketika sampian maus mal amalan subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghal ridha wa zinatal arsy becah telokale dalam saben kulaku bende sore Kak Dinto istiqomah sampian dalam saben arena fadilana Kak Dinto bisa nambah dekang umur wa ayyah tarizah angkot il asjari radbatih illa indad darurah ban pole Kak Dinto sampian Kak Dinto epakon menghindari dari menebang atau nokel kajuan sebeca kuah benih polan beca kau cenan tetapi beca Kak Dinto saya maksud kaju seki ngudi tak oleh no gelen kaju seki ngudi kecuali darurat contoh nah akadiah saumpamana kakajuan Kak Dinto para nyeting ka kabel listrik le Kak Dinto mon saumpamana sampai nyeting ka kabel listrik Kak pungkaan Kak Dinto bekal dialiri ki listrik polan ampun terjadi riberim sekitar seminggu yang lalu nang sekitaran Mekasan Kak Dinto bagian Bun Lauan Kak Dinto beda orang kasih trum gara-gara nebang Kak pungkaan saya Kak pungkaan Kak Dinto dimungkinkan ampun nyeting de kabel listrik saing ke alur listrik Kak Dinto nyeting Kak pungkaan nah orang ngajukan tacapok sitrum pas orang ngasobung umur milana dari Kak Dinto dari kejadian seki puru katipon apa gue lebih sampian mun saumpama nah andi Kak pungkaan compon mak semak di kabel listrik bi orang PLN kerja ki lang parengaki anapa karena Kak bisa menghindari takut beda orang capok tasitrum wa isbagul wudu ben nyampurna aki wudu Kak Dinto maksudnya akadia rukuna wudu fardona wudu Kak Dinto sampurna aki benat sunat wudu Kak Dinto disempurnakan wa sholatu bi ta'zim ben asolat kala ben ngaku ngaki ki Kak Dinto asolat kala ben ngaku ngaki seakan-akan sambian nalekan asolat de Kak Dinto ngadep de Gusti Allah seakan-akan sambian Kak Dinto nyalat di sareng Gusti Allah beni waktu asolat panjenengan ker mikir de remah marinah engko remon saumpama nabi ustad tak hafal pas itu kan atau saumpamana sampian ker pikiran kau benga beda ilu marina lah saumpaman mun hal Kak Dinto terjadi nang bikin sampian alihkan bahwasanya sampian Kak Dinto ngadep dek ka Gusti Allah saya Kak Dinto Gusti Allah Kak Dinto bekal apa ring solusi nalika sampian andi ka musibah andi ka masalahan lah yakin pajak yakin cek sareng Gusti Allah panjenengan Kak Dinto bekal apa ring solusi wal kiranu bainal haji wal umrati
ben maperengi antaran haji ben umroh. Saumpamana panjenengan isitung betoh sareng Gusti Allah yang paling kesempatan ka angkuy haji. Takdir ka angkuy ungke dek ka Baitullah ka dinto dek ka Mekah ka dinto panjenengan mun saumpamana bulan haji ngakah cek sampai ating ka laki umroh baik umroh ka ada atau haji ka ada. Yang terpenting ka dinto ipakon ipaperengi antaran haji ben umroh. Wa hifdzus sihah ben ajageh kesehatan. Engki ajaga kesehatan ka dinto bukan berarti sampian ipakon adeur malolo. Tetapi ketika kenyang ka dinto ipakon ci adeur apa karena ketika gule sampian lah kenyang ki adeur ka dinto bisa jadi mun sampian sering ngalakoni hal ka dinto bakal nimbulake penyakit-penyakit selain. Miran dari ka dinto mun bagina adeur mun bagina tak adeur ki ci adeur je kaje make kengku. Wala budda ayyata'allama syai'an minatibi wa yatabarraka bil atharir radiyati fi tibil ladzi jama'u Syekhul Imam Abul Abbas Al-Mustawfiri radhiyallahu anhu fi kitabihi al-musamma bi tibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajiduhu mayyat lubuhu. Bagi santreh caepon terus naseki puluh mas teh atau katipon apa sambian kak dinto ajar ilmu kedokteran, ilmu tentang tukon kak dinto benih ilmu seher karena tetapi nah ilmu agak tukon pecet dukon melahirkan atau ilmu-ilmu tentang kedokteran selain. Ben boleh ipakon muntut barokah kala ben hadis-hadis asar sedeteng dari Gusti Kanjeng Nabi seampon etoles sareng Syekh Abul Abbas Al-Mustawfiri ing dalam kitab seasmana kitab ka dinto At-Tibbun Nabi. Ben hal ka dinto panjenengan bisa ngaole kala ben cara nyare saumpamana sambian nyare ka Sorbeje, nyare ka Jakarta inti nang toko buku. Mun saumpamana tade, coba sareh nang Shopee, nang Tokopedia, nang TikTok cem sama-cem. Mun saumpamana sampean andi keinginan ka angkuy mendalami ilmu kedokteran. Walhamdulillahi ala tamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusulil kiram wa alihi wa ashabihi ala immah al-a'la ala mamarid duhur wa ta'aku bil ayyam amin. Dinto saya terakhir dari kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Azhar Nuji mau sekalimat syukur saya aropaki alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ampun nyampurnaki kitab Kak Dinto, saya ampun nyampurnaki kitab Kak Dinto ben mau sholawat pepe Kanjeng Nabi. Tor samoga abdina ajunan saya ngaji kitab Kak Dinto mulai dari awal sampai akhir. Samoga sareng Gusti Allah parengnah barokah ilmu, manfaat ilmu. Tor samoga ilmu saya oleh Kak Dinto dari pondok Kak Dinto samoga sareng Gusti Allah parna ilmu saya manfaat dek ka batibi dek ka keluarga dek ka pula tetangga tor dek ka agama. Wallahu a'lam. Bi iradati lillahi ta'ala wa syafaati nabina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.